Adin bakala sapriang stat bah hakirensan social media kanika durki nakaliang jong ki paiba nong song sinong jong kanika jella ki lapan pau ya ka jing sungu kendet ka bakrau ka ban yui akum kini ki jingcha ha kanika ribi jongi nama nakaliang jongi MLA badon burom ku musan bor sulai naka constituency laban ibalale sungulam hakawai ka jingyalang jong ka durga puja ka balapan long ban ya ruai ya tem ya put par hangta lala ban yui ban nakaliang jongi san bor sulai la simbenta akatai ka jingya tem ya put bat kumcuru hakan ka durki lala bani ba nakaliang woi urang ba ubar jela ula bentiu bat ula yaj bet daka jing sungu bitar den bakane ka durki kala sapriang stat ba hakiran san social media baper nakaliang ki paj nang song sinong jong ka jela ki layabu ya sibun ki jingkili nakadau yu uni urang ba bar jela ula bentiu hakati ka por kat ba u MLA naka constituency laban udang simbenta banyatem banyaput yarwai hakati ka jingyalang jong ka durga puja jongki haka juga por kami ru ka jingkili yolese uni urang ba barjela uklam stunat ya ka jingwan simbenta jong san bo sulai haka yatem kaput haka durga puja jongki namar udei ukristan udei ru hindu bat sakane ko wei ka jingkeren bat ka durki jong ka breu ka bala sapriang stat ba hakiran san social media baper hakini ke sngi hakane ka durki kane ka breu ka lapan pau ya ka jingsu sarong da ka baong hana tila ban penlong lane ban penkela kristan lane hakania muslim andre hakaniam hindu dalile ru fnumla ban penkela lane penlong yalade namar ki hindu kimdei ki basu thau lane ki ba penlong ki hindu dei ki basu kha om basu thau de ki breu तुम क्रिश्चियन बन सकते हो, तुम मुसलमान बन सकते हो, पर हिंदू नहीं बन सकते हो, क्योंकि हिंदू पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जय श्री राम।